muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu menya ko nawe ibintu utazabishobora nta gahunda uragira koko umva ndacyari namba uno hiryo si wanje iso nawe agume mu ruganda rwanjye apakira imipote ayishyira mu mugo bose azaguma ari apagasi banje urakoze raja kandi mu gihe nabahaye inzu bagomba kubamo ntawe utagomba kunkorera kandi ku ngufu kwaguhembwa urusenda tugakora amasaha 28 y'umunsi yose Fred ifiriti sigarare ku musenzi ubwo mwazanye do hano ifite imbwa ebyiri jado na Dani ayi do sasa hakuno ni one way na keluar belah sana ari indi zirari ya tumusoka cari kibaje cyuri ati muco yishwe na mugo yagashize mariko nayo kirayinywa Jap. Nah, kobrits. Sebelum Nazmi nak start bagi sini untuk korang belasah aku. Mwana mushaka kuzamura umwanda cyangwa. Di sini aku nak ambil peluang. Byari byiza ko byo mvuga. Kandi muvane Nazmi. Babarire niba nakubwiye nabi. Sepatutnya gua macam tu pasal kakak kau. Ntabwo nakaba nateye blague kuri mushiki wawe wapfuye. Mubwira uburyo yishwe na mugo. Lebih baik kau cancel lah plan kau nak pukul aku. Ahubwo mama nakwibukije bya mushiki wawe kwangwa mugo. Dari nko kugira inama kugira nawe ndebe ko wayivaho. plan apa sial None ushaka kuvuga iki? sini kerja dah apa kau cakap ni Birimo rambwira. Kau shooting jadi action cut. Urabizi teka muri bakina filime haba harimo tipe. Aku. Ariko tipe aba ari umuntu muzima kandi ugomba guhindura benshi. Kan? Ntabwo ngamije kukwataka. Genda. Fongo monwa vano ugende. Seram. Macam cerita program pula. Wikira akazaho muri filime z'intambara. Reba hakuno uruganda ntabwo rudafatika bazana maniga hakuno komeza imbere ariko ndamusunika uruganda rusa nkaho rushaje kugera sasa umukire yifitiye ekipe y'amabandi mwamururije sasa bari kumukomando wabaye retired yavuye mu kazi yahoze ari ikirara agana mu gikomando cyangwa biti mbobo sasa bakiniraho nashaka kurwana ndagukoma gusunika amora ashaka gusererana sima ibobo uhaze mugo muza kunyuziriza imyuka ari yukanyira nta ruzingo shaka guhangana na rwo muzararane hasani uno kuboko uzo n'imbaraga zitabi narumwe arimo arabasunika gusa arangije kaninyurire hakuno ndonye na mugoye serere bayaguteye ni wabasha kigiye no kujya gutabara ikoze arangije kanimanuza ku mifuka ya mugo amabandi ni menshi kaba basenzi baramuza naho fu arabasunika bagahita baguhaza nta mfite imbaraga zihagarara kaza n'icyuma ko nkuyu we iferabeto kira mubaga kuboko sasa umujinya wa musenzi we mutarwana kimufatira ku ijosi ngiye kujimutera mu kiganza ku ruhande mwana urabona uko byananiye cyangwa mwajya mutanga amahoro Mama pasal kakak gua tadi. babarire kandi ko navuze mushiki ko yishwe na mugo sibyo amwabozi bwa kabiri Aku tak patut cakap macam tu. ntago nakabera bivuze ko na mushiki yararenganye n'inzira karengane Dia pun mangsa juga. ntago yanyweye mugo ko ayikunze Jangan dia macam itu orang. Tempat ntago inamera nkayo ngo mumuswa lagi untuk kau belah tempat ni. icyo nakora no kuguhunga Sama-sama. kira n'icyuma cyawe si uko ndushije imbaraga nuko nkurusha ubwenge imbaraga si ibirayi utekereza mbere yo kugira icyo ukora cyane amubaze ku kuboko arikomereza kombe kaze yini hakuno gashikige mane gataha ijoro bajya bahuza yarabataye yigira mu gisirikare akiviriye mu nibwo kigaruka gucana itara umuriro ntawe kuza hanze abandi baracanye bivuze ngo bano
Fizibre yabo yamanuwe. Elektrik tak ada ni kerja diorang juga ke? Umuriro uracyagenda nka gutya kuva na mbere. Papa ari. Zain, Yewe Zain. Bushyo nawe ntavuga. aku tahulah kau marah kat aku. Ndabizi ko wandakariye ko ntabwo akabaye uraka. Gacaho karivumbura. Bacanye bwa butara bwa zamani. Karangije. Gashike mugenzi karamukunda. Karagenda kazana hakuno ibipfuko. Kau dah tak marah kat aku ni? Ntabwo ukindakariye. Dari kau 8 tahun ke? Ukifata nk'umuntu ugifite imyaka 8. Jen, Wagiye kureba wa mukire Raja. Cyane. aku dah agak dah. Nari mbizi. Tak ada pernah lah orang keluar daripada ofisi Nta Raja. muntu ujya upfa kuva muri ofisi ya Raja gutya amahoro. Tu tak percaya bala macam ni. Kau masa Niyo mpamvu wazanye ibi bikomere. tak dia yang tak berhati dengan aku. Ya tu. Umva ibibazo byawe. Gacikira ugakunda kurwana. Kan? Urabaza muswa. Agam kat ni. Pada muka kau. Umva ibyo ukora ntabwo ari byo. Sangkut lutut aku tu. Lama sangat. Uracyakoresha amavi cyane rwose kuva nka kera. Mugenzi nawe avandimwe ebyiri barakundana. Siapa aja kau? Nindakugishije kurwana. Ha? Nindakugishije gutera imigeri. Tem bukan kau. Ntabwo ari wowe wabingishije. Kau bukan ada kat sini. Ntabwo wari uri kugira ngo ube wanyigisha, wari yarigiriye mu gisirikare. Aku tahu kau marah kat aku. Ndabizi ko wandakariye kandi ko byari ukuri. Aku pun tak sangka hilang lama macam tu. Ntabwo nanjye nari nzi ko uzatinda. Tahu-tahu je aku ada kat camp Sungai Udang. Nagiye mu gace ka Sungai, imihamba yaho nibwo ninje mu gikomando. Dik, Zain. aku rasa ada peluang kita pergi runding dengan si Raja tu. Ndakeka dufite amahirwe kuba twagenda tukaganira n'umukire turi kumwe uriya mukire witwa Raja. Esok kau ikut aku pergi jumpa dia. Wenda ejo tuzajyanayo turi babiri. Yatwumva. Semua benda ni aku nak kau dengan ayah. Ni ukugira ngo ideni ryawe na papa abicuza Iko. turebe ko ryavamo. Turi icyo twakora. Kau nak cak kita orang lari. Shaka twirukanka duhunge se. Aku Umusore nampak afite umupango wo kujya kubakira ahandi hantu bakava muri karitsiye. dengan mata aku sendiri. Nabibonye n'amaso yanjye. Hano hantu ntabwo ari sawa. Dunia kat luar jauh lebih bagus betul. Hano hanze hari isi nziza twagenda tukituriramo. Boleh tak kau dengan ayah buang ego? Wowe na papa mwaza tukajyana tugatangira ubundi buzima. Dengan ego. Hari Apa? abarabumva ko kuva ku ivuka ari ikibazo. Kau ingat tiba-tiba kau boleh datang sini bungkus Natwe reka arani twajya. habis hilang semua masalah orang. Turashaka dufate ibibazo byacu tubijyane mu yindi karitsiye. Reka tubikemurire hano. Aku tak Umva Zain. percayalah kau dah berubah. Ntabwo nabyumvisha ko hahindutse n'ibintu byahinduka. Dangka ni. Wari uri mu gisirikare Kuno nak bela negara. muzi wivuga ngo uzarinda igihugu nta kindi. Habis tu aku tengah buat. Uzi ko uzarinda n'umuryango wawe. Ni kau panggil bela. Umva. Aku dengar Igitekerezo cyo kuturinda ntabwo hano byakunda. Ni masalah. Hano dufite ibibazo byinshi tugomba gukemurira hano. Sikit lari masalah. Tukabona ko twahava. Dek, dek. Ibibazo karafunga. Sasa rero wumva kuva ku ivuko wajya mu barari baroze. Dore hakuru uruganda. Gufata za kapote bakagenda bakarundamo mugo bakayumishirizamo. Abemeje kwica abana ba rubanda bo ni benshi. Hano bagafunika nk'abapfunika ubukingirizo. Kumbi ndani ari birimo. Semacam neraka. Hano harashyushye cyane. Kau ni Kevin. Wah tahu lah. Shaka kujya mu cyumba kirimo air conditioners. Hari-hari rosak wah tahu lah. Dore na se w'abana nawe nihakora. Boleh report pejabat buruh ni. Mane umuntu azagenda rwose avuge mu rukiko ko turakora akazi kenshi. Hakundo karitsiye yagoswe. Ni ukuryama mu ntebe. Nezo ntebe bakiriramo abashyitsi niyo matera. Saro nicyo gikoni. Mu gitondo agiye kubyuka. Mushiki we yasize amuteguriye icyayi. Rangije ari igitabo yarambitse hakuno. Igitabo cy'amateka. Mushyiraho akubwira ati muze ku ruganda ufate kawunga. Nimwe mbwa 5 kwezi ugafata kawunga 6,000. Ntabwo uzava muri karitsiye pakoze iki? Umukoreye. Baka amafaranga akavamo. Naho guhinga nta kepfo ka ruguru. No gukora bucakara. Manega agenda atema ka gatabo. Harimo amafoto ya kera, harimo n'ibinyamakuru bagiye bakata ubwo umukiriya azakugura karitsiye. Bagurisha itaka ryabo ngahuba ku ruganda rukora mugo. Muzehe hakuno. Hano hari abagafashe mu ruganda basuzugura ba muzehe. Baza kwinza ku musaza. Barangije bafata hakura amavuta bacana kabiriti
turacyagushyira mu gihombo. None se imipote ya boss ikibazo ki? Molek kau ni. Apa nama bakar? Vuga neza cyane ibintu by'uri mwakora. Hijau nak ngamuk. Turakongera ni mafaranga uraza ukatwa menshi. Siapa cak? Abiyenza kuri uyu musaza mu ruganda nabo ni benshi. bang. Wafashe ubukingirizo bwa boss bagomba gushyiramo mugo urabutwika. Nayo mafaranga turayakwandikaho. Muzero mujinya. Oi, Menate. Barizembe usurisaza mbiki. Hey. Umushara bazawukata. N'umukobwa we nabonye arakukiye ariko umugore we ntizamusiga amahoro. Umusore nawe yibereye mu rugo. Muzehe yakoze ijoro iza kubona se hageze kwigaragambya ku mukire ateza imyigaragambyo mu ruganda ariko nabwo ntibyakunze. Hanyuma ntihaciye iminsi umukire ajya atanga karuswa, polisi ya Malaysia iramurekura. Bihugu bikoresha ruswa kenshi ntago wakigaragambya ku mukire, arakwimura agatanga karuswa agataha. Uzoko yagatashye ndi hakuno reba uruganda. Umusaza hakuno acungana n'abasekirite bagiye kurya. Saza muzehe nawe aribyo yazanye hakuno. Hano hari abafata ubudobo bakabujyana ahandi hantu. Arangije afata ka telefoni. Aku dah jumpa. Hari icyo mbonye. Sinzi n'icyo mbonye. Maniga hakuno mu gitondo akiraho byabe bandi muri quartier abiyenzane babura sezi marine nazo bacaho bahorobye ibishira sawa nyine kureba neza bari kuzamuka basa nabagani wabo. Oncle Hamidi merezi pachisigara nguriya muzayo kwa agatashye kubitana muhungu. Muzayo arata Hasani Bun Cantik tangan. Tatu baru ke? hano mwana birasa neza ibintu byose. Tatu kalau tak kau. Dia berkata tatuaje ya David Beckham. Ada aku lutut muka aku. Come on lah Hasan. Mwana nijoro sister wanjye twaserereye. Patutnya kau ajak aku. Aku juga nak hantar Raja masuk lokap. Mwana wakoze kosa kwagiye kwa Raja. Sepapa. Utamginga inshuti. Ari umupolisi amambwira ati uriya mugabo nawe nagereje kuba namufunga ariko ntibyoroshye. Abaturage baraha kujya uzabona umuturage avugisha umupolisi kubera yuko bazi yuko bose bahora banywa za mugo n'ibiki. Babonye azane maravuga n'umupolisi abona ni ibintu bya danger. Aku tak cakap pun. Aku nak Raja masuk lokap. Mwana abona ngize ngo byo gufunguriya mu kirere. Apa sah? Susah hati tengok usaha kau. Nampak tak? Bukan setakat aku je dah dengar aktiviti co-curriculum kau semua. Ntukagiye ikibazo kuba baturiye abaturage. Nampak kau semua. Barabona ari ibintu bya danger kubera ukuntu bose batinya leta. Susah hati. Bazi yuko tuzangwa ducecetse mpaka. Malon, sati. Non tak suka dengan kau pun. Hasi abaceka abantu bose batekereza nkawe. Ha. Itu yang aku tak faham tau. None si mfitiye amatsiko ni kimwe. Nak tolong dengan siapa pun. Abaturage bashaka kubafasha ariko nabo ubwabo ntibumva. Harus happy kalau aku dapat sabun Raja. Mwese muri bamwishinde kwa mukorera uriya mukire Raja cyangwa. Abaturage nabo bagira ubwoba nta kuntu bakwigumura ku mukire. Kini orang dah hidup lama sangat bawa Raja. Bari abaturage babaye munsi y'uriya mukire. Sampai takut nak bayang hidup tanpa dia. Ntabwo bakimagine ubuzima bajya baramutse batandukanye nawe. Foto dia. Bakora akazi kabi. Kerja sampah-sampah aku jadi susah je. None uko bagakora mu ibanga ariko karushaho gukomera.